Amakuru atugeraho ubu ngubu ni uko u Rwanda rumaze gucana umubano n'Ububiligi. Muri studio ndi kumwe na Jean Pierre Kagabo. Ngo ikaze. Urakoze Mushashi. Kagabo, uzikurikirana ibijyanye n'aya makuru, ese niye mpamvu yatumye u Rwanda rucana umubano n'Ububiligi? Nibyo itangazo risohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga riravuga ko u Rwanda rwamenyesheje Ububiligi ko rwahagaritse umubano n'icyo gihugu nyuma yo kubitekerezaho no gushingira ku mpamvu zikomeye y'uburyo Ububiligi bwakomeje kubangamira inyungu z'u Rwanda rukomeza kwitwara nk'umukoroni, ndetse guverinoma y'u Rwanda iravuga yuko mu kibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo Ububiligi bwabogamiye ndetse ntibuhagarare ku ruhande rukwiye bukabogama kandi bugahitamo gusenya cyangwa se kwibasira u Rwanda bigamije kurusenya no kubangamira inyungu zarwo mu mahuriro atandukanye, harimo kurusabira ibihano no ruvuga nabi mu ruhando mpuzamahanga. Rero itangazo rya guverinoma y'u Rwanda riravuga yuko kandi Ububiligi bwakomeje gukoresha ubutaka bwarwo mu kwemerera abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi no guhembera ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo kandi Ububiligi bukanabikora mu gihe rwagize uruhare mu mateka aremereye yaciyemo ibice abanyarwanda kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rivuga ko ibi u Rwanda rwabikoze mu rwego rwo kurengera inyungu z'igihugu no kurengera agaciro n'inyungu z'abaturage. Ikindi gikubiye muri iri tangazo gikomeye nuko abadiplomate b'Ububiligi bahawe amasaha 48 ngo babe bavuye ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma itangazo rikavuga yuko u Rwanda ruzakurikiza amahame ya Vienne arengera inyubako za ambasade y'Ububiligi ndetse n'icyo twakita nka archive cyangwa se ishyinguranyandiko ry'Ababiligi ryaba riri mu Rwanda. Nibyo bikubiye muri iryo tangazo. Yego Kagabo, ejo ubwo Perezida Paul Kagame yari yagiye guhura n'abaturage b'umujyi wa Kigali mu butumwa yabagejejeho, hari naho yihanangirije Ububiligi. Ese byaba bifitanye isano kuba nibyo Perezida Kagame yavuze ko haza gufatwa ikindi cyemezo, ntabwo twari tuzi icyo ari cyo, ariko iki cyemezo guverinoma y'u Rwanda yafashe kirerekana nyine icyo cyemezo Perezida Kagame yavugaga, kuko mu guhura n'abaturage ku munsi w'ejo yagaragaje mu buryo bwimbitse uburyo Ububiligi bwakomeje kubangamira u Rwanda mu mateka asharira jenoside yakorewe abatutsi, gucamo ibice abanyarwanda kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi, none no ku kibazo kiri muri Kongo nyine nk'uko bikubiye muri iri tangazo. Mushashi, ibi bije binakurikira ko tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri nanone u Rwanda rwari rwasohoye itangazo ruhagarika ubufatanye mu by'iterambere bw'imyaka 5 bwari hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Rero nicyo cyari gisigaye, gucana umubano n'Ububiligi mu buryo bweruye, ni nabyo bikubiye muri iri tangazo. Binagaragaza nyine ko ubuyobozi bw'u Rwanda atari kugendera ku gitutu cy'igihugu ngo nuko ari icy'Uburayi, ngo nuko cyahoze ari umukoroni wa kera, bakavuga bati twebwe icyo dushaka ni ukurengera inyungu zacu nk'igihugu. Ndetse Perezida Kagame yarateguje n'abaturage ku munsi w'ejo ko niyo byabasaba kugira ibyo bigomwa, kwizirika umukanda, kutabona bimwe mu byo bari bamenyereye kubona. Ibi bigamije umugambi muremure ababohoye u Rwanda baharanira kugira ngo u Rwanda rube igihugu cyubashywe, kiyubaha, gishingiye kuba abanyarwanda abo ari bo, aho kugira ngo kigenerwe cyangwa se kibe cyakomeza kuzengerezwa kwifatirwa ku gahanga n'igihugu nk'Ububiligi, aho yanavugaga ati ninde wadushinze Ububiligi, ntabwo Ababiligi, ntabwo dushaka kuba Ababiligi, ahubwo twebwe turi Abanyarwanda. Jean Pierre, reka tugushimire. Murakoze cyane.